lead studio production clear tu te in zawain chibai vekule voin hi August niriat ania Manipur lam news te kan ngai tha ho le don ani Manipura kukimi pui apex body kuki in pui chuan tholeni khan United Naga Council nagatam namuna masrali anbuat sei tur chu an thlop tur thu an soya Manipura United Naga Council chuan August ninga sangni sompanga a New Delhi Framework Agreement anzia bechanin Indo-Naga political issue chin felnatan August nikwakian Manipura Naga area mi puipun khom rally an huai hodona Manipura kukuite chu meitei nam tamjok ten nam ti boralna ethnic cleansing kalpuya nasataka antorlai ania kuki in pui Manipur chuan mi pui rally buat seitura ruam manchu athlop thlat thu asoya United Naga Council chu August nikwa nei aniang ti in jangkholun formation and publicity kuki in pui Manipur chuan asoi heti lai hian United Naga Council in mass rally an buat sei hi Eastern Nagaland Student Organization ENSO le Eastern Nagaland People's Organization ENPO 10 Frontier Nagaland CM an phutawanga Indo-Naga Peace Talks kongkhar khar ani lai ani wangin herali hi atrul le ani anti thu chua siamin United Naga Council chuan kongzo hi district headquarters Tamenglong Chandel Ukhrul le Senapati ate nei ani tur thu an soibok Union Home Minister Amit Shah chuan tholenia Rajya Sabha athu soina hun raitak member ten soingiata rorel na kalpui hlei theilowa hunan man nuwa Manipura buena chuak chungchang soi ho turin sarkar chu ain pai thule thup tur an nei lo thu asoi chuak ta Manipur chungchang soi ho chu kain pai to ni thup tur kan nei lo opponente challenge in August ni som pakhat rotna awma chu chu Amit Shah chuan August ni som pakhat chu keipo kain pai atita ani ole Manipur kan unau zofa ti chungchang rorel na insanga an khel thei tonga boruak aso sang chau viawin arinoma kan la thir zui zel don ani ole tuna chuan Manipur Chief Minister Biren Singh Chungchang Huaisen taka ron au chu poitu Additional Superintendent of Police Lonito mai che Huaisen tak mai dawerin ankom nakha ngai thaila nimindar level khan dawer YouTube channel chuan Karan Thapar le former Manipur Additional Superintendent of Police Thauno Jam Brinda MPS inkom na chu Utipa dain clear tu te abarakhai hle he inkom na an nei ma hian Thauno Jam Brinda hian National News ate interview nei to thinin nimasela tun boina le drugs lama sum do na hi mebel thin ani wangin tam tak chuan Biren Singh hi anlo tan ani mai thei mase he inkom na hian Manipur CM Biren Singh hi he drugs sum do na akhai pa berber ani ti chiang takin aron nem nget ani he anin kom na tanga kan riat thei te chu khati hunlaya Chandel Autonomous District Council Chairman Lucas Seizau chu waron drugs malakna kalzela juni somporiat sangni somporiat khan heroin kilogram li le point riat noi ni sing riat jani manhu what is your tablet tele noi somnga pasari sing khat sang riat sum faite singko sanga poisa lui tele lekha poimo thiam lo chantir theitu tam tak nen aina ngei man ani panina Manipur State Vice President Moirang Dem Anis Kumar chuan ni thoizui na kai hruai tu additional SP chu ADC chairman in luat chu ani main huacha patangin Thaunong Jam Brindai chu biain chuminua Chief Minister nena phone chu hlan chong lein an nu chui zelna arin lel ADC member in lu chuatum anni thu sil riat ani CM Biren chuan drugs mu ani chuan manturin asil he investigation kaljela hian Lampel West Imphal SP Themthing Maswa Hotepo Telvein nimasala he ADC member ina hian alut velo thu soi feltumna alo cham nuwa Manipur DGP le CM phone manga beturin ADC chairman hian investigation commander assistant superintendent of police Thaunong Jam Brinda nena angen joni somni sangni sompret jingdar sarivela BJP Vice President chu anmani po anthomain Thaunong Jam Brindai in Ye School Jamas Thana Kalin
heta hian an bedroom a apasal omlain BJP Vice President chuan ADC Chairman chu Biren Singh anu pui panina olai se kuding lam ani thule Biren Singh an ADC Chairman aya anu pui le fapa manjok tura acha thu asoi BJP Vice President chu Thaunong Jam Brinda nena local le in ADC Chairman achwa du lo le athu anga awom du lo wangin Chief Minister le anupui an thinrim le thu soin Chief Minister in chuangai tura ati thu asoi le chumai baka BJP sarkar chu Manipura latwai tir mai anni thu te hetiangang thil nena ti ming hleu chu apoi thei tur thu te soin chu chuan hun lo lakal tur thlenga BJP party tan athat lo tur thu te asoi heminu Somadar Sompakata BJP Vice President chu Thangno Jam Brinda Bula kalle in Chief Minister le anupui olai site chuan ADC Chairman chu chuangai tura andu thu ahil le heminu hian West Imphal SP Themthing Investigation nei laya Chairman ina lut ve talo le BJP Vice President chu Thangno Jam Brinda Bula kalle in Brinda chuan ADC Chairman chu chuathei ani lo thu le Chief Minister Biren Singh ameu hetiangang drugs tam tham tak chungchanga a inrol athat lo thu alo hril hemini vek December ni sompali sangni sompariat Zingdar Sompakata Deputy General of Police DGP chuan Police Headquarters a meeting kovin DGP chuan ADC case charge sheet chungchang zotin pota athen to thu Thaunong Jam Brinda chuan ahril DGP chuan CM Biren Singh an charge sheet chu court atanga thai bo adu thu soin Thaunong Jam Brinda chuan court kuta awom to thu le thai bo thai ani lo thu DGP ahril DGP chuan West Imphal SP Themthing le Thaunong Jam Brinda chu case in charge officer nena kala charge sheet chu nukir turin ati chuminua West Imphal SP Themthing chu Thaunong Jam Brinda Bula local le in Chief Minister Biren Singh tun loka amu thule ko tatanga charge sheet lanu do ani lo chu athin rim le ti Thaunong Jam Brinda I aron thil le hemitu kian Narcotics and Affairs of Border Bureau NAB officer B Rishikesh Sharma le KSIO chuan Advocate Chandrajit Sharma le ahun laya Imphal West SP te chuan Lamphel Kota Kalin Special Public Prosecutor nena charge sheet an kuta petura ati na chu athai lo thu NAB additional SP le SP nena anthil akum le January ni sompakhat sangni sompakua Judge Yamkham Radar Special Judge NDPS nibok chuan DGP le Bar Council of Manipur Secretary nena lekha thonin ADC Chairman Lukosai Zawa thu boy chungchanga masona nasatak om thu lekha thonin asoi hele khathona hian Imphal West SP Jongesh Chandra Hobijam le H Chanjit Sharma Senior Advocate 10 charge sheet nuk doktora ma anlangna tarlan ani Imphal local newspaper apo hemi te panhi drug sumdong ADC Chairman chungchanga kot kalphung ti boy antum dan hi tarlan ani hemin hu hian Brindai hian SP NAB in phone manga bia officer kaltura kovin NAB chu DGP nena tangin charge sheet nu do chungchanga engma inti luina awm lo thu chuaturati ani thu Brindai alo shil hemitu kian CM Biren chuan SP Narcotic and Affairs of Border Bureau SPP NDNPS Lamphel Kot lamtele Brindai te chu a Bangla CM a kokhomin heta hian Brindai chu hawin hei hi Gallantry Award kapek chanchem ni aruka official athilti dan thin om ti shero ti te a ho thu OCB Rishikesh Sharma affidavit kota ama ngein athelu chuan atalang bok ani he khe sawanga pu thei turin court mi le sa thlenga transfer ni in Brindai ngai po namumal pelwa transfer ani he thungai tua tura ruat hian case ngai tola hian Brindai hi ADC Chairman Vaule court kalphung zana nei lo le ayalal jok te thu ngai poi mo lo ti in a haw lo thung ni in Brindai hian a soibok ani ADC Chairman hi tantir lailok ani lain damdoina arang theyang bera enkol ani lo chuan
ที่ไม่ไทยดินมุนดิงอันนี้ทู medical certificate เนนอัชวนละมา hospital ชัวไลโลกนี้อินเฮตจังเฮียนเฮลโฮวินอันรุกเบากิดนับนี้อินอินชาลอันนี้เมียนมาร์ดำโดยนะเอ็นโคลอันนี้ทูเตสุอินหุ่นเองมัดเส้นอบิกเบาหนัวโกตาอินเปเลอินโกดเนน่ะ medical assistance อารังไทยอังเบระอามาโมทูอังเงินเลงฮัลบกอันนี้เฮเคสกัลเจลาเฮียนโกด evidence เทลูเตจูมูเลตูร์อมลวินอบูไฟเวกาADC chairman po hi evidence omlawa wanga chua zalen anile zel ani brindai hian doctor prosecutor le Biren Singh Manipur sarkar pumpui amachon kanti thayome he case wanga pu thein brindai hian case chi rang sompanga le case pending pali tol tha tumna tho boi tiamin chief minister Biren Singh lam atanga nein ti ming chiata ti chiat vek tumna amachon mek ani ama ngai point he ADC chairman case chungchang a hian FIR thelut vebokin home minister le prime minister nena po lekha thonin Manipur HC nena po Supreme Court a he case ngai tu turin adil vebok ane amaro chu beisei athui viu lem lauti kan rethiamo me brindai hian party politics awanga Biren Singh hi beinilovin damdoi ado wangorongora kalpui ani ti hi ane brindai hi BSc Zoology azon huwa LLB zirlain Manipur Police Service azom mahian dan lam practice train ani case new le ra phlak tak ani zel huwa a service atanga bangin ramsiam thatura in pein Janata Dal United azom nge Mizorama thil swalti tu te shem lawa anchole thinnate shemna nep deule medical case awangte a anchole mai thin dan ngai tuin Manipur mualpho na hi kan nun dan ve tho ani ati thayome